So this is very interesting for me to answer. Nak jawab dengan secara fighter ke nak jawab secara halus? Okey, memandangkan dia ni perempuan, so abang jawab dengan keadaan kasih sayang. Okey, dia cakap, Syahira cakap, so kalau Maldives, which is Muslim country yang tak ada sijil halal, tak ada sistem persijilan halal, maknanya semua tak halal lah, tak boleh makan lah. Cuba jawab. Okey, adik Syahira yang dikasihi dan disayangi. Okey, if you are in Maldives, bila you nak pergi makan, it was simply for you to ask. You can ask, excuse me, I want to know if this premise owned by a Muslim or non-Muslim. Kalau dia kata this premise is owned by Muslim, makan. Tak, kalau orang Muslim yang niaga tu dia kencing kau, kita boleh guna hukum tak tahu dimaafkan sebab kita di Maldives, bukan di Malaysia. Tapi kalau dia kata hello, if this premise owned by a Muslim or non-Muslim, sorry, this premise is owned by a non-Muslim, tak payah masuk. Senang saja. Jangan menyusahkan perkara, jangan merumitkan perkara. Adik Syahira faham tak? Kalau di Maldives, pergi tanya kedai tu kedai Islam atau tak Islam. Walaupun dia tak ada sijil halal, tapi kalau orang Islam owner dia, alhamdulillah pergi. Tapi kalau dia kencing kau juga, maksudnya kita guna hukum tak tahu dimaafkan. Hanya Allah saja yang tahu, sebab kita berada di tempat orang. Tapi kalau di tempat orang kau pergi makan juga kedai yang ada bar dengan wine tu, kau faham sendirilah. Okey, Assalamualaikum.